ye Mungu tena atajiuliza, je, ye moya seke ni mtume nani? Ilikuwa ni juu ya taifa teule. Okay. Na nikwambie kama nabii Isaya ni nabii mwa alikuwa mpe presse. Nasema alikuwa anatangulia. Alors que mumukutano Ezaia nani? Tukiweka baweke mlozi hapa sai. Baweke ya mtumishi wa Mungu hapa. Baulize kwa watu, nani mwe mnamuogopa kwa baba wawili? Jua nini batu bataongea ki? Si tunamuogopa mlozi ndo bengi. Parce que avant uanzie kile kitu hiko, uanzie kwanza parcours ya ile. Unajua leo watu wanaona banamfuka mchungaji anakuwa na gari, alafu ajue aliomba miaka ngapi. Parce que ukifuatilia maneno inasema kulikuwa na renyo mbinguni yenye Mungu aliuliza yeye peke, ni nani ni mtume ende aokoe wanadamu. Sasa ndio ikasikilika sauti kusema ke baba nitume mimi. Ilikuwa sauti ya nani? Ilikuwa sauti ya Yesu. Sasa ile kitu yenye ilifanyika pale, ye Mungu tena atajiuliza, je, ye moya seke ni mtume nani? Juu ya nini? Ile fasi inapenda kutuambia nini? Ile ni mchanganyiko, mtumishi wa Mungu, ile ni kuchanganikiwa. Aha. Ile neno ndio utaisoma kitabu cha Isaya. Utaelewa ambaye anaulizwa ni mtume nani. Ni nabii Isaya. Mungu anamuuliza njoo. Nabii Isaya alikuwa mumaono. Mule mumaono ya nabii Isaya njoo anaona mkutano mbinguni. Alafu mule mkutano na yeye alikuwa participant wao. Mukile kikao sasa Mungu akakuwa na lazima atume message yake ku peuple israélite. Ce n'était pas pour tout le monde. Ilikuwa ni juu ya taifa teule. Okay. Na nikwambie kama nabii Isaya ni nabii mwa alikuwa mpe presse. Parce que alikuwa anatangulia kuongea maneno yenye ilikuwa na retari ya kutimilika sana. Okay. Juu ya nini? Alikuwa anajiona yeye ndio iko mtakatifu sana, sababu ukasoma Biblia tangu Isaya sura ya 1, 2, 3, 4 mpaka 5 utaelewa vile gisi Isaya kuna zoea kusema ole wenu. Mais ukisoma ku Esaïe chapitre 6 unasikia anaenda sasa kusema na yeye, ole wangu mimi mwenye midomo michafu, wakati wenye anaona malaika ndani ya hekalu na anamgusa. Lakini nikwambie kama ile ni mtume nani? Alikuwa Yesu? Hapana. Hapana, kama ile question ilikuwa kana interesse Yesu. Atuseme vile. Ile question ilikuwa na interesse wale. Ile question ilikuwa na interesse mkutano. Alors que mkutano Esaïe na yeye alikuwa ndani ya mkutano de manière spirituelle. Mena ile question ilipata réponse au pataka? Ilipata réponse. Ya nani sasa mwalijibia? Isaya akasema unitume mimi. Ni Isaya ndio anasema unitume mimi. Sasa huku tukikia kufuata, jua nini huyu mwenyewe alitumiwa? Eske Mungu alimtumaka Isaya mwenyewe? Mungu alimtuma Isaya ndio. Ndio mwenye tulikia kuyua mjina ya Yesu. Hapana, usichukulie kama ni mtume nani ina maana ya Yesu. Ile message ilikuwa ina interesse Israeli. Mungu yuko anatafuta nabii wa kutuma kwa Israeli. Ndio Isaya anasema unitume mimi. Na kusudi atumiwe. Parce que hii ndio nasema ni mtume nani? Iko ni kwa Isaya chapitre 5 je crois. Ndio unasikia sasa mu chapitre 6 ndio kwenye malaika anakuja kumungusa na likala ya moto, ndio Isaya anasema ole wangu mimi mwenye midomo michafu. C'est-à-dire même pendant Isaya alikuwa na prophétiser aka, alikuwa ana prophétiser ma faiblesse. Okay, inaona saa ile fasi unanishinda kwa tuende na nyingine question iko hivi. Jua nini tukifuata mbele hivi gisi tuko tunaishi. Tukiweka baweke mlozi hapa sai. Baweke ya mtumishi wa Mungu hapa. Baulize kwa watu, nani mwe mnamuogopa kwa baba wawili? Jua nini batu bataongea ki? Si tunamuogopa mlozi ndo bengi. Abatapenda bende ataku ile kotenye mlozi iko. Batamuogopa kumpita au mtumishi wa Mungu. Jua nini kuko ile hali kwa wanadamu kusema bawezi kumuogopa mtumishi wa shetani kumpita yeye mtumishi wa Mungu. Jua nini? Asante sana. Napenda hiyo swali sababu natumia neno kuogopa. Ukiambia mtu anaweza kukwambia hapa sema mimi nishachoka sana hii maisha. Omba hata nife. Mimi ukamwambia sipita pale niupige masasi. Atakataa. Jua nini? Kila mtu anaogopaka kufa. Batu banajua natiri ya mulozi ni kuua.
na banachukulia kama natiri ya Mungu ni huruma, hata kama tukumuogopa ni wa huruma. Mulozi ni mtu mwenye ye hana huruma, ndio maana batu banaoneshaka uoga wa kumuogopa mulozi ke kumuogopa Mungu. Sasa mwenye inabidi tuogope ni nani? Asante sana. Na ikiwa kama tuko naogopa mulozi ni kutokujua. Okay. Biblia inasema tusiwaogope wanadamu, sababu mwanadamu iko na uwezo juu ya mwili. Mungu iko na uwezo juu ya mwili na roho. Na maana hakuna lazima kuogopa. Kile kinatutesaka si tuko naogopa ni mwili njoo usiharibike. Donc tuko na privilege roho iharibike ke mwili. Roho ikaharibika na mwili nao unaharibika. Sasa question yangu nyingine inafuata hapa. Ndio. Nauliza hivi, juu ya nini pastor ni tajiri lakini waumini maskini? Wala nisaidie. Tukienda ukotea mfumu tunakutaka ke difference iko le fasi. Takuta mfumu yeye ni pauvre. Okay. Porque yenye atakupa inaenda na inakurandre wewe unakuwa rich. Lakini jua nini tukute ile iko difference kukotea batumishi ya Mungu. Utakuta mtumishi wa Mungu mara iko na magari, iko na manyumba, iko na presque meme hata na amvio anapasha kuwa nayo. Lakini benye biko na mfuata juu bende bapate kiloko kuile yenye yeye iko natoa. Tupuke wakwe batajiri. Unakuta kibiko na wakia paka mnivo yenye iko ya chini sana. Jua nini ile difference kuile fasi? Asante sana mtu wa Mungu. Mbele nijibie kwa ile swali. Niseme na mtu mmoja kama acha maisha ya kuanvie kile kile unaona mtu leo. Okay. Parce que avant uanvie kile kile mtu iko, anvie kwanza parcours ya ule mtu. Unajua leo watu banakuwa naona banamustuka mchungaji anakuwa na gari, alafu ajue aliomba miaka ngapi, alipiga magoti miaka ngapi. Alafu watu wanaweza kama ikiwa mchungaji ana gari, lazima muumini naye awe na gari. Sivyo. Nikwambie kama baraka Mungu ndio anaipanga. Alafu mkupana kwa baraka, sababu Methali anasema nini? Anasema dhahabu na fedha vyote ni mali ya Bwana na anampatia yule mwenye anamtaka. Ila nje ya Mungu kutaka pana sacrifice pia ambako mtu lazima aifanye. Kitarafu kwa connecte bizuri biko na kuya.